چارەکەدن سلااو و گوڵاو ڕۆژ باش بۆ گۆهدار و گۆهدارên بوو یەرFM ئەم بەردەوام بکەن خەلەکە خۆیان گوڵاوە سبەهێ بە شێخۆی هەف پەیڤینی دەست پێ بکەن ئەم دیار بکەن ئیرۆ دێم ژەڕامەجی دەربارێ ئەلبۆمانوویا دەستگاها پارگین کو بەلاف کریە ئەمێ زێدەتر ئاگاهیان لێگەل برێز ئەبراهیم فەقە کۆ ئەوژی ڕێڤەبەرێ دەستگاها پارگینە لەگەلمەیە دریاوە چابێرە ئەمێ زێدەتر ئاگاهیان ژێوەر بگرن ڕۆژ باش دەنگێمە دبیزە ڕۆژ باش سەرچەوە gelek spas destpêkê zêdetir danasîn li ser pargînê em ji we bibihîzin birêz İbrahîm. Belê wek pargînê ji xwe dezgehek Keleporê er ku berpirsiyarî wê dîtir kevne şûpî adet teqalîd deman demê da stran û erwiha serhatiyên civakên me yên pêşînê kulîn bike û belge bike. Ji xwe wek têgihên jî pargîn ew kolana li dora kon dema kona datînin vereşmala wê demê kolana dora kon dikin ji bo wî kon biparêzin. Belê yanî pargîn ev erkê wî ye demek dirêj e ev xebat dimeşin qonaxa nîzî neketine salê bes hema kî wî salê heyî va xebatat dimeşandin pargîn va wazîfe dane ser milê xwe yanî çanda madî û manewî dîtir lê bikole û belge bige. Baş e em berhemaweyan û ji xwe pîroz dikin birêz İbrahîm em di serî de li ser ramana vê berhemê biaxivin. Spas dikin ji bo pîrozbahiya ve ji me re va ser va berhema ji xwe ev berhem dema pargîn destpêkê ava bî hewldan heyên dîtir ev hinek berhem çêbin. Wek dîtbarî pêva girêdayî gerek hinek lêkolîn li ser hinek mijar taybet ew amûr û alavên çandîn yên civakên me yên destpêkê. Di nêv da jî stranên li ser va amûra hatin gotin. Ser va alava hatin gotin. Wek meşk û teşî û tevn û kon û her wiha gelek mijarin. Di nêv da vêca vê qonaxê da ev berhemê me derketin wek ew xelegên em behsê dikin ew belge filmên Kurd ama ewa derketin li her berhemê da stranek jî vêca stran jî ew stran coreyên cuda cuda yên ew alavên jiyanê li ser va derketin. Bele. Birêz İbrahîm çend stranin heger hûn ji me re bibêjin? Vê demê da 12 stran derketine ji xwe 10 stranê de jî dirêzê da pêwatên ev 10 stran wek qevdik stranên kevin li ser wan amûrê me behsê kirî hatine çêkirin û kesê tê da beşdarê wî de hemanê dîsanê belgî ne wek rengê teqlîdî yê fikrandinê ew hunermendên navdar dîtir strana bêjin. Tê her herêm û her kesê bixwazin yan dikare beşdarî berhema û dengê xwe bavêj em wa bikartînin ew li gorî me ew jî em hêza dîtir hunerê û hunermenda û dengbêjî xwe dike. Birêz İbrahîm ger û dan heva van stranan çi qasî dom kiriye? Xwezî te dubare bike pirsa xwe ez Bele. Ez dubare bibêjim ger û dan heviya van stranan çi qasî dom kir? Yanî ji xwe lêkolînên me ev qonaxa şeş heyva da çêbî ser va xelegên me çêkirî ji xwe ez vê agahiyê bidin xelegên me 15 kêrîne 15 deqîqe ne di nêv da jî stranên du deqe stranên li xelega da hatin yanî Kurd stranin yanî me beşî stranê bîye beşên dîtir ji xwe nivîsa wa me çêkir her tiştê wa me çêkir ji ber demê xelega 15 kêrîne me nedkarî em stranê hemî bavêjin têda ji xwe astangî em dikişênin wek hûn jî dizanin
ev civakê hin li ber hinek êrişên û qirkirinên çandî zûva ne ji nova ji zûva qelsmane yani heta em dikarin hinek berhem kom bigin zehmetî dikişînin vêca li qonaxa şeş heyva da di nêv da stran heman demê da şîrova va xelekê me behsê kirin ew amûr û alavên çandiyên civakê me yê dest pê kî qonaxa şeş heyva da ev hatin kom kirin û hatin kêşandin û hatin amadekirin û hazirkirin ji xwe û li weşanê dane demek nêzik em ê bavin ser cihê xwe yê YouTube'yê pargîne wê demê hûn jî dikar bibînin herkes dikar bibîn belê ام بين سر ستران بحثا وان بكن هر سترانك ناسنامياوي واتياوي belê ji xwe tê zanîn berhemên hunerî li çi da weg em bêjin çavkanî û xwe dispêr civakê çanda civakê eger çanda civakê eger coreyê jiyana civakê sewalxweyî kir ango kûçer we coreyê stranê wa cidane eger civakên çandinî we coreyê stranê wa cidane eger civakên li çiya û deştê we ew cudabînî mezin hê vêjeyê me taybet li vê demê da em ji ber li herêma koçeran me behsa hinek amûr û alavî wa jiyanê kiriye taybetmendî û ewa wa kiriye ji ber wê yekê jî xwe dispêre çanda wan yani xwe dispêre ew alavên çand mesela em behsa teşî dikin li ser teşîyê em behsa çûna zûzana dikin li ser wê yekê em behsa kûnê dikin reşmala li ser kûnê heman demê de em behsa mijarên dozda stran derketine herkê li gorî mijara xwe destnîşan kiriye هین ده سترانên din mane ku hûn ê belav bikin newsa belê ji xwe ew navê elboma nû de ne belê rast ev elboma nihiya bê derkevir deh stranin ji xwe ew gazin dibêjî hûn tinê ji bo herêma koçera dixebitin em dijî nexêr tiştî we sanînin ji ber destpêkê dema em hatin herêma koçera pargî me vekir ji ber hinek taybetmendî û dewlemendiya vê civakê aliyê çandî da dedî hê civakên xwaristî yên paşmayê wa civakên restenin ji ber wekê hinek çanda wa hatiye parêstin me got gava bingehîn dema min vê dê bavêjin wê gavek serket wê lê nayê wê wateyê em ê suba rojê çand û hunera dengbêjiya deşta Mêrdînê her wiha ya deşta Strocê we Kobanê û Efrînê pêva girêdayî civakên cidayê peyda dimin li Rojavayê Kurdistanê we pêkhateyê Ereb heman demê de Siryan û fir wiha ji xwe min ê bipirsiya ev pirs ku hûn tenê li nav kultur û folklorê herêma koçerat û beravê digerin sedem çine gelo ez vê jî bipirsim wê deverên din ji pargînê bê par bimînin yan na ji xwe yê tiştî wesa tune wê ev gava destpêkê te pargîn weg yani avakirin û damezrandina wê divê qonaxê de çîbû gundanê ji xwe avaya wê li gundanê ne li bajaran e weg nîzîkî rihê projeyê me ji ber wê yekê me ev cî em lê weg li koçerata berhemçêkirina li ser wa em me guncav dît ji ber dewlemendiyê me sedem meştera gotin lê ev qevda bê ya strana an elboma ya bê ya derkeve bêguman wê ne li ser koçera wê herêmên dîtir jî tenê ne wesanê yani ne heta em behsa Rojavayê Kurdistanê eger suba rojê hat û ev proje hêza wê xurttir bî wê demê em dikarin têkilî û danostandin û pirên dostanî navbera xew parçeyên diyê Kurdistanê de çêkin çi Başûr çi Rojhilat çi Bakur wê demê em wesa difikirin ji xwe hinek danostandin çêdibin lê me got gerek em gav gî bavêjin hinek berhem derkevin ji bo têkilî germ bê bingehê avakirina berhema wê têkilî sar bimînin tinê bimîn axaftin Başa Birêz Ebrahîm hunermendên ku peşdarî vê berhemê bûne kî ne belê ji xwe berhemên derketîn ew kesên hunermendê têda bejar bîn yê bê civakê ne
وكشترى بيجم قاسم الشروة قهرمان الشيموة حسين تمرة فاطمة سعدونة بس قاسمانة خيجا يسبانة اي وهروها يعني كاسن نناب دارن كسات تدما دنجوانه بيستيا تدما تني هيك هنرمندگی ميتي دا بجدار بي حاجي موسى او هنگي برهمي وهنا بس افا مروفي ديتر او برهمي واني نشخوا ام دبيجن اف دولمندگی ام هجمارين هنرمندي خوا زيده بگن و جورين جدا جدا تني ام عالمگين شيوازگي هنري دنگبيجيگي یا نوجن مگوت ام هول بدن دیتر او بنگه جبوی پیدا کردن و بلند کردن اصلا هنرمندین ین خواجهی آنگوی محلیین هایی دستیمه وكبرس از ببيجم بريز إبراهيم أفنو جنكرنا سترانين في الكلوري قالوهين حوجي لازمياوي هيا؟ ها نوجنكرنا ستراني انگو دوباره کردن قیداوی برگی لهنک جوادا هاتیا گوتن لهنک جی هاتیا گوتن به هنک آلاوین نزح پیشکت هاتنا قید کرد جا ام هول دادن دیتر شواب ما مصطفى محمود برازي للسر بكارست كن يعني ما بس هون شلي زادت كن قالك جاران افستران هاتنا تومار كرن هون شلي زادت كن وكو بارجين اف ستران انتين جنكرن ام شوى الاستوديو قيدي واتشي دبن ومعبود موزيكو او ما مصطفى محمود برازي تشيت كشباب بروف جيتادي بيسناك ام وبدا الناس كير الزبيا هنري دا بله ام تماد بينن بيويس ديتر ستران بي قيم ديكسن امور الموسيقى نوج ميلوديا ستران ديفيجن نخيت استيوا صانين روح ستراني وقت بنقار ستراني اوات كد نه ميلوديا ويلي ده شخو ستران دما دركتنجي چه امور الموسيقى بيرانين ام بحثوا سردمن و امور الموسيقى بيش نكت ها بجام هول ددن جبا ام خو بيجين هنك نفش تديد هما وقت ارستران زوازوي قوتن بلقي باندور المفشي جوان نكه جبل الثيري كي نبيه قوي اف رنگي هنري نبيستيا اف رنگي دنگ بيجي نبيستيا ام هول ددن جريدانك و برگي نافرا برهمين جواكين مين كيفن وينهدا آوا بگن جبل تجيد زانم يعني استا دنگ بيجي و سترانا لگشتي كردستاني جاي استق هركش يترجي نرازيه حتى ام بكون واست بيويستا ام هنك برهمن باندور الانسان تشيكه وبوش جيدر ويا روحي يا بكار برهمن نهسر ويا ابا بقى نامد بيجن بلا هرش دجكلا بورو كم نشوبيا ما بي لي جرك تشافكانيا هيزا ما افراندن جويدي در باشا هون تزحمتيان دكيشن دبر هفكرنا فان سترانان دا قالو مي قمان شوى ما قلت دي حتى دمك دريج بهزار صالان او داغر كرين كردستان نداي ام هر تشتي خابين زمان وقت چاند و هنرا خابين زمان اجبروا يكي تني بدبهات يقول تنفيز جرى تشينوينه دزگهین فیرکرینی چینه وقت دبستان و پیمانگه و اکادمیات چینه جبری که گلک زحمتی هم دکشینن کم کرن آوا و مجارن لسر هنه یعنی طایبت مندگی یا وی دنگ بیجی هایی نه هر چیزی دا زلاله یعنی سرهاتی و جروگا لسر هاته گوتن گلک دما ندیاره انجا قتلی کولیم بگه و او جیدری مکینه تنی او مروفین تمن مازن عمل مازن جواب ديتر تشي دري ما و ارشيف و ليكولين تشينين برينو جبري كي زحمتي من ويد دكشين فيجي ببرسم هون نارا من بريس ابراهيم كهون وان سترانان بور جرينن زمان عربي انجليزي والسر ديمنان اور جردر كذا جواب البوما دركتتني ديمان جلسة نه فيديونا بله او داري ما انا دي قوتني ام يا بكردي شوية نهاجي سرنينش انه ام هولداني دان ام بنفيسن دو الصباروجي بعربي وبانجليزي سر نفيسا واتشيبل بله نعرفتني برهمين ما البوما
ليه خلاقي ما بقشتي او خلاقي او بلقى ام تشيت كان او بقشتي هم بعربي هم بانجليزي وشخوا كرديجي ام دسبيك تشيكن دیتر هر کس بکار تی بگی وكا بارجين هون هول ددن بجداري فستيفال هرمي يان ناف دولتي ببن؟ حتى في دميدا او فكري ما هي ام هجر هاتو فستيفالن باس تشي بون ام بجدار بن لي بيويستا ام استا اندامن خو بلند بگن نل گوری تدی دمان بجن فستیوال آنگو استا هری بلند یا اپلاندنا مروفا که گیرینو هنگ نامه بده مروفا انگو باندوری بگه اما ده فکرین بگین الوی آستی شو هولدار انا نتنی فستیوالین بسر استا باکرو رولاتی سوریا روجاوا بسر استا کردستانی چی بوی هنگ او درک هبن بری دنگی ام چون انستوتیا کلاپوریا لسلیمانی ناوند هری مزنه هنگ دانستاندن چی دبن جوی و مسئله اگر و خوندن هبا گلو توری پارگینی و تیرا فستیوال مزن هبا گلو دبا وگ هیزا تکنیکی تیری نکه لی بمن صدی صد هیزا ویا رسنتی و اورجینالی و فارستی و خمالی تیری و زیدیجی بله اما بريكم بداية يمكن بروجين واعيين لبيشون نجمر ببيجن شخص بروجين ما بردوام او لكلين ما جاب مالية صالة يعني حتى او صالة هو يعني بقد بله ام صد خلقا صد يعني سبب السروها وان ام تشيكن شخص هو هما او دركة وديد يدي ترجي حاضرين لقيدانا بيستو چار برهمين هم خلاقن وهم ست هركز استران قوضانا بجا بروجي ما هنا ام ديتر بيخن صد وبروجي ما هنا ام ديتر باركين نمين الفيدري ديتر مشاخن يخوا مينا كان بيجي لقامش له او قامش له عمودو دربسيوا هريما جي بي واجي بشجي وشاخجي والكوباني عفيني الشبه ديتر اف بوان بنجها هنگ برهمين کلپورا و جواکا یکه یعنی پیوانو پرنسیبین آواکرین برهمین کلپوری گرگ وگ ناوندین پارگینی لهر جی چیب گلک سپاس بوتا برز ابراهیم فقه کو ریوبر دزگاه پارگینه بمینه خیر خوشیه ده گوتنک داوی جو بویزم سپاس خواهش دستی و ساق به گلک سپاس